Bahzar thlir tu te chibai ule November ni som pasari kan lo chong kai le ta a Nimina lama khawvel chanchin thar langsar te I han thlir ho le te ang Polen ram kho chaklam thingtlang kho pakhat shevedov a chuan thilpuak na takawangin mi panhi in nun nan chana he thilpuak na hun hi Poland le Ukraine in rina Ukraine ram atanga Poland ram lam mel ruk vel hla ni a Poland radio ZET chuan Misail kongbowin shevedov hi adeng ni in an puanga mi panhi an thi ti bak thil dang an puang chiang lo ani he thil thlen hun hi keini tan nimin jing lam kha ni a Russia in Ukraine ram khopui sang misail manga ka le chiam lai ani wangin Poland ram thingtang khuwa shevedov hi Russia chuan misail mangina kap ni nge ya ngai na alian ngala ma se thil chiang jok hriat zelani a ni zan lam kha chuan shevedov khuwa misail ta hi Russia ka chuan ni lo mai thei anti le to ni Poland ram Prime Minister Mateusz Morawiecki chuan National Security and Defense Affairs Committee meeting man mo ako ngala Ukraine chuan Russia dem ngala Russia po in Ukraine dem ve thowa ma se ni zan lam kha chuan USA le NATO ram te po in Russia dem tawak lova US President Joe Biden phei chuan Poland rama missile tla hi Russia rama tanga ka chuani lo mel atiani Poland ram President Andrzej Duda chuan atira Russia ram missile nge ni thu a soi ngala ma se ni zan kha chuan Poland ram deng tu missile hi Ukraine ram air defense system atanga ka chuani arin om thu a soya tumreng wanga Poland ram ka na ni in lang lova tuna landana chuan anti missile defense a an man chi rocket ni in langa hetianga ni chuan Ukraine sipai te manani ti nani atiani Poland ram foreign minister Zbigniew Rau chuan an rama Russia palai chu kovin he thil thleng chungchang in soifia turin alo hril man to hial nge a Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan firfiak ram thil ti ani ti in Russia dem na thuwa soya Poland ram hroi tu tenen kan in bia nunna chanta te kan tor pui hle ani Ukraine le Poland mai baka Europe le khawvel pum hi firfiak ram Russia laka humhim kan ngai me kani atia NATO le Poland ram ho tu ten missile ta hi Ukraine sipai ta ti palani thei thuan soi nuwa Ukraine chuan hmuna thil en fi chiana an hu dan le engkim hriatir ve turin Poland le NATO thu nei tu te an ngen ani heti lai hian United Nations a Permanent Mission of Russia ho tu Vasily Nebenzia chuan he missile tla hi Russia ti ani lo thule Russia le NATO inkara indona cho chho tum tu te thil ti ani thu asoya Nebenzia tha chang dol tu Dmitry Polyansky point man mo taka thutluk na siam lova uluk taka thil zir chian photangai ti soin missile manga ka na ni tak se chuan heya hian ti chia ta nei lian nge yang atiani Russia Defense Ministry point he missile hi Ukraine in an ram ven himna ta na missile ka na rocket man anti pu apal nia an hriat thu sein Russia in Ukraine ka na hian Poland le Ukraine in rina tanga kilometer somthum panga hla chin ba kan ka pel loti an soya Russia mithiam ten ngun takan zir chian nuwa S-300 air defense system atanga ka chua Ukraine in thona le missile manga be na laka invenna atana man rocket ngei ni an hriat thu an soi ve thung ani Indonesia rama chamme US President Joe Biden chuan report kan dona tangin Russia missile ani lo mela mase thil chiang kan la hrelo thil thlen dan kim chang kan hre thoyang atia he thil thleng chuina hian Poland ram chuan thei to pin an tran pui don ti asoi ngal bok heti la hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine air defense missile pok palpo lo ni se hetiang mang lo theilova Ukraine siam tu chu Russia ni wangin atopa mo phur tu chu Russia thowani atia he thil hi Ukraine thiam lo ani lova dan lova Ukraine do tu ani wangin amo phur tu dik tak chu Russia ni ati ve thung Russia le Ukraine betha ve Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan chuan Russia chuan he missile tla hian mo phurna nei lova President Biden athu soi tang po in Russia thiam lo na aom lo ti pal thil thleng ni na langa chui chian watanga yani ati ve a Russia le Ukraine ramte in biang na do kan kil pui tuma be tu ni wangin hetianga Russia pu ngal ngot hian an malak mek na ti thonop theini in na soibok missile tlak na Shevedov khwa hi Poland ram thingtlang khwa tak mi sang khat po om tin lo na khwa ni a missile hian school pakhat bulan bu phona hmuna deng chia a missile tlak hun hi thole ni zandariat le min somvel khani in soyani a ni zan thlenga thil thlen dan chui chian na kal zela chuan Ukraine ram sipai ten missile manga Russia ina be na laka invenna tana an man rocket tlapal niarin na chu alian taber ria fin fiana ala om lova
rin thu vek ala niri ani nimin khan Kuwait rama chuan mi pasari khaihlum ani Kuwait ram news agency kuna chuan he thu hi puangin kumsang ni som pasari hnuwa Kuwait rama misual an ti hlum le nama saberania hengmi te hi human rights pol ten ngai dam an dil pui chung po in Kuwait sarkar chuan an khaihlum ta thoni hengmi pasari khaihlum tak jinga hian Kuwait mi pali an tela midang pathum hi Pakistan Syria le Ethiopia mi te ania anjinga pani hi meichia an ni ngeng he kumsang ni som pasari January ni som ni panga khan Kuwait-ah hian mi pasari khaihlum an nia anjinga hian an ramlal chung ko jinga mi pakhata tel nge nge a khami hnuwa misual ti hlum an nei le masak bera nimin khan mi pasari an khaihlum le ta ani Amnesty International chuan thole ni khan Kuwait chu heng misual te hi khaihlum lo turin an nge na misual berpo indam tura dikna chanvo ania hetianga malak na hinun ron na vortop mishing birin da za lo na le in hrem na omje nei lo ani ti in Kuwait ram chu hetianga thi na manga misual hrem na dan nei to lo tur hian an nge na ma se omjia anei ta chuang lo ani Gulf rama hian misual thiam lo changte ti hlum hi alar hlea abik takin Iran le Saudi Arabia a hlwar zuala kumin mars thapo khan Saudi Arabia chuan ni khathil thua mi somriat pakhat zet an ti hlumani Kuwait hian sang khazakwa somriat chho khan misual thiam lo chang ti hlum na dan hian mangtana hemia tang hian mi som chuang ti hlum to in an ti hlum te hi tual that tu le rui lo hmanga sumdong te an ni deuh bera kumsang ni som pathum April tha khan tual that tu mi pathum an khai hluma June tha tual tha le mishing hmanga sumdong Egypt mi pani an ti hlum le bok ani Beise le rin lok ang ngein Donald Trump chuan US President ni le tum thu apuang ta kumsang ni som ni pali US President inthlana candidate ni tum thu hi thole ni jang khan Florida a chenna Mar-a-Lago estate a apuang ani Nimina candidate ni tum thu apuang lai hi US TV a live a pek chu ania ama tantu mi puipung khom ma Trump hian thu soin America hi ramro puya siam thale turin US President candidate ni le katum thu hi kapuang ta ni atia Trump chuan heram hi engang takaro puinge ni theiti hi khawvel in la mulo nia ka hria da wangin President ni le hi katumani America ka da poimo masale berang atibok tholeni chung khan Trump patan tu ta hian US Federal Election Commission hena Donald J. Trump for President 2024 Committee and din thu ziakin an hria tira tholeni zan keini tan Nimina khan Trump hian candidate ni atum thu hi apuang ta ni Trump hian candidate ni atum thu hi puang ringot ma se Republican Party candidate ani ngal ngot theilowa an party chung state level inthlana paltlang le phot angaya hetianga Trump an mataka candidate ni atum thu apuang hi zircheng tu te chuan Republican official candidate ni atum na konga ama ep tu ran claim theina na ti ni in an ngaya tuna hian Florida governor kumsomli palimi Ron DeSantis le Trump Vice President Louis kumsomruk pathuma upa Mike Pence te chu Republican official candidate ni tumve tura ngai mek ani Republican Party strategist Adolfo Franco chuan Republican dangte ahmakhala Donald Trump ania President Louis ani boka Republican Party hruai tu ani boka wangin hetinga candidate ni atum thu puan to hnuwa candidate ni tumve te chu alakarin omlo ani theidon ani ti in Trumpan candidate ni atum thu puan mana chan ni arin asoi Trump inthlana Republican Party hian an beise anga ne nan chan lo wangin Republican Party a milangsar tak takin Trump hi an soi sela Trump inthlana khan Trump pathlop candidate tamtak an chak lo wangin Trump hi a chak tok to lo ni in an soya Trump din munchiat wanglai taka candidate ni atum thu apuang hian Republican Party boruak avachiang ti an hlau thu an soyani Democrats lama President nilai Joe Biden chuan sangni somni pali inthlan chu le tum thu a soithoi fe to a Democratic Party a mithen khat chuan au pato lutuk ti in an du lo thu an soimek thunga kumsangni somni inthlan po khan an ni pani in bei hi President ni tuma in bei pani upaber an lo ni to a kumsangni somni pali a chuan Trump hi kumsomriat pani upa ni to anga Biden phei chu kumsomriat paruk ani dei to don ani Trump hi kumsangni somni pali a US President atana thlantin le ni chuan Governor Cleveland ti lova azon ni lova US President Trump ni thei om chun ani dona Cleveland hi sangkha zaret somriat pali le sangkha zaret somkwa pania President atana thlantin ania a President kar laka Trump khat atani
World Cup lam hoi han soitel le shramila kumsang ni pani World Cup khan Brazil an champion a khamin hu khan an la champion le mi lova Qatar World Cup a ero an chan sa sang vio anti states perform in artificial intelligence mangin World Cup prediction model an siam choka chuta chon South America khumwal puya football thiam ram Brazil hi kumin World Cup champion tura base an nia Brazil hi World Cup a voinga champion to in kumina hian a voiruk nan an champion le erin anti ni chu stats perform hian hetianga prediction siam nan hian match tin result tura rin dan betting market lam statistic baka stats perform team ranking atangin hetianga projection hian siam ta a hetianga prediction siam tur hian team tin te chu World Cup an lo che to dan te group tina team tele anuan in tum kwal dan tur te po entel vek ania final lut turan kalkong te en chhozelin team tin te chu an champion theina chance an petani hetianga chu chho hian Brazil chu champion tura rin kai beran nia kumin World Cup champion trophy choi tur hian za song paruk chance an nei antia final thing tur phei chuan 25% z chance an nei anti Argentina chu champion tura rin kai panhi na nia anni hi group C a omin kumin World Cup a hian champion theina chance 13% an nei antia France 12% Spain 9% le England 9% te chu champion tura chance nei tha top 5 zinga antelani heti la hian France chu knockout stage lu tura chance nei tha beranga yan nia knockout stage lu tur hian 91% chance an nei antia France hi group D a omin Australia Denmark le Tunisia tenen anom ho ani Brazil chu knockout stage lu tura chance nei tha ber dot tu 89% an ni boka Croatia chon final luna chance 4% chi nei angin chu tan nia World Cup hunung ber kumsang ni som pariat finalist an ni chungin an din hmuna thalo ni in an soi kumin World Cup a hian United Kingdom atangin England le Wales te antel dona kumsang hajakwa somko pariat nuwa UK in World Cup a team ni anei le na masaber ania masian ni pani hi group B anom duna England chuan an group winner ni theina chance 60% an nei anti Bahzar lo thlir awangin kan lo me